Whalawhalahi atu hane e tau wala tala tutupu ke lata mai awhiawhi ha tu loto nei. Hahai e whalata manatu tupi ha kua pai e loto male e mango i tawake. Kua maumanaki e fufuta container do lapasimini kona koe asbestos ke waki ke utake he mai motu. Ha taki atu e whahinga hua leo ke he tangata ke ua utakehe e tau peleo wauwhi me kua mukuru ai ke he whao. Liu mai e taha whata ni we, he tau whanuanga me te whata koe Future Leaders, pia whoki mai Sid Talavo Youth Forum i Samoa. Kua whaile kua ke he maanga ko hiktawa ke he mga hunei ha kua whai tangata ne kua tauwhi moe tukua e tau putuo ke he loto male he maanga. Ilo mai whoki ha iei e taha whale ne kua vela he mole ai tahe tau ka mole atu ne kua matahawala i whoki he taha tangata. Ko mole tūru whari tapu he toka e tupu tuo nei, mai lali e tu tangata he maanga ke whaitau sianga ko hanghang mitaki ke mana nei ni ko tupu. Ne whakakise e tau manatu tupe mai he tau hukui mai he ekalisia he maanga pia whoki mai whonu takitaki maanga. Nā kei mitaki tau mana pehe nei he tala hau e le tūru ke lata mo e tau whakawhetu ianga he tau tangata i loto he maanga. Kai pia whoki ni he ono mai he tau tangata i whafo. Pehe mai e whahinga hua leo hane whahinga hua lo tūru he mga hunei ke kumi puhala ke whakatutala mo lo tōru ni ko lau ia tōnu ke whekau nei ke aua ni ke whakalohi ki lunga e tau le kua. I loa mai ko whai ono anuanga whoki ke he walafunua nei, ko hai e tau le veki ke mai ke ke uatu, mai liu hawhangi e loto male mai whakaonganga he tau tangata. Koe matangahua ke utake he tau lapasimini kona koe asbestos mai he motu, kua matutaki atu wai ke he fufuta ke wāki ke tātu ai he whakatonga he mahina nei. Koe loa mai ko mawhala mai tanu hefu tuai e fufuta whakapā, ne tātu ai he mahina ha uni, mai nā kei whaile kua lahi. Talhau ia ne takitaki te whakaluanga nei, ke he motu ko whāpoi a kesi, kua mau e uafuru container ke uta he tonga hau. Mai ko whita fu ke kamata whawhau whalo te container ke lata mai mahina ha November. Koe lima fu ke container ni kua mnaki ke whakapukipuki ai ke whakawhanu atu. Koe uafuru e kau te tonga mina nei, ke tau spia fuki. Koe uafuru ni tai ke mahina November, ko marima de container kua puke. Si aide whai espesa ne toi hui, kai watu mo tau ki ta maanga, ki ta mai tau espesa iei, ni toke tu kaina. Ki ta mai whakapuke ke lima container ia, ke lafi ke hoke uafuru ke lata me mahina November. Tahe puha ne mule lai te ki tu tan, ha koe compliant issue ga he quarantine requirement in Island. Stahamen ne whai hau tu machon, ha koe business hana ka ni uta ke tutur, me lai sin han, ke hoko ki Island. Si mule mue puha whakahikuia, tau tan, ha koe hai e tau miniki ki whamapopo ki puha ia, ke compliant tek, tau tuku i whalaki tan. Ko mena ne kua ki sia kua mea tuai e mtakauwi ko hui, mai ono ke uatu ke tamai e tau lapasimini kona ne kua whakaputu ai ke he tau maanga i tua. Whakaui kua mawhala di wala ne hui, spia whuki tu kau ane toka i lalo tau maanga, i hota matu ki tamai, si ono tu mui ki tau whali e kai ke kua tali e futu whono, ke he tau ori tau tangata, ke tuku i whilalo, si hota mui matu ki tamai. Kai ai muka ke usipito niwe, ka koe mga nei, linga kua hafa de e mut, e asbestos he tūla mutu in tamai ni sila ta ta hiwa ono fulu, he utu ki ni sila. Si ilahi fia ka kua kautu e whakaroanga ia, ne kua lewa lahi e whai uka i futu whanmu o tangata, whai tūtala ka hake tukoloa kona ia. Pehe mai whaka ia, ne kua langmatai ke utake he tukoloa nei mai he motu, mai whakatunutuni te puhala ke tātua ki New Zealand ko John Richmond, tō holomita ki ni e tau whakahoroanga ka eke ke muitua ke tau whakatokaanga he tau whahi pipi moko, mai nā kai whaile kua. Ka koe tau asbestos ne kua taukanga ia ke he tau tua whale, koe taha whakahoroanga ke heia, ke manamana te whakatawhani ki ai, koe hingoa ka tau se ki ai he tau mga himua. Koe tau hokotake whahinga hoa leo, kua whakakesi mai whakamana tuai ke tau tangata he motu, ke nā kei uta ke he tau pele wafi ne kua ukuru ke he whao, ato o se tau kumikumianga he whahinga hua. Kua ki sia ai he whahinga hua e laulahi he tau tangata ne kua o atu ai mai uta ke he whala tau koloa, moi manakolo tōru ke hātaki atu, moi mai longa he tau tangata, tō whai whakahala ke alo tū ia. Ai ai ngai e tonu hi e whahinga hua leo,
ke tau se tau kumkumianga ke lata mi tau preofi ka eke kua makuru e ki huru vau. Kai ore o tau me whakamama tu ke he tau tangata o tau, ka eke kua whaile kua bihia, kua kisia ke he tau poratu, koe mena mitaki ke whailoa mai ke whahinga hoa leo leo. Koe mena mitaki ke iloa e mauturu e tau whakaroanga nei. Hamna whaalong e tau punua ne whamumui mai, ka eke kua utapure noa e tau preofi. Si ka eke mui a hake malona, puke hingwa ni tau men, whamahini ka hake lirima e tau tangata mui a hake hokotaki. Hako mumu e wharu tangata ka he tau koloa, kai nākai whaiwhairoanga ka he whainga o reo reo. Se ei mai ke maturu ka hake longa matai, hako ka kano, ei mai longa maturu ka hako whai mana pihia. Kai ore o tau ke tau tangata, ka eke ko whai mana pihia, matu taki mai ke he whainga o reo reo, ke oto e me tau sei. Hamna hia e tau puhala kua, whakatokatoka e whaingo leo leo, pia fuki ni ke whai papiriki, ke oto e alo tūru ke hivi e tamandoka e ka eke kua tō tahatu ke uru vau. Si, koe mena mua hana kua whitane e lo tūru ke ilo e whai papiriki, koe mas ke maua e whakataanga mai he whaingo leo leo, tō mai ke preofia ke utake, mai he mena ne tō ai. Si koe mena i e ne wha mahani, ka eke kua whai mena pēnei, matutaki mai ke whai leo leo. Ke mai ke motoru ke tausa motoru te kumkumianga, to mai ke moe ke whakatoke breo whinei ke utake. Ne pehe mai e takitaki leo leo ko Tony Edwards kwa lata e to tangata ke ilo e to whatokaanga. Mai lali ke lang matai atu ke tau kumkumianga, kai nā kai lali ke fufu e tau mena nei kwa tupu. Koe mga hunei kua whakahohoa tu whoki ke tau tangata, ke whailoa kai ke kua whailekua, ke tau puhalatu, ke mai ke whahingoa, ke kumikumi, kai aua ne ke whailekua lafi ki lunga. Koe ue whahitapu e kua mole atu ni molea e toko uafuru e tau takitaki whāta mai he hongfu mawalu e tu motu Pasifika, ne kau whakalataha i ke he whonoanga ke uaki ne whakatupi e he US Embassy, ne whakahingoa koe Future Leaders of the Pacific, koe whakahokua i ke mutuka Samoa. Koe whakaholoanga nei ne whakatoka he tō whisa he US Embassy New Zealand mo Samoa, whakalataha i mo East Bay Centre. Koe ie whāta ni kuhukui ia niwe ko Tom Vaha, mo ko whiwhiria he East Bay Centre e tō whāta ne kua whai whakakisianga, kua mai ke ngahua ke tō mahanga, mo i tō motu, mo e whai ononuanga ke mo tō taki, mai anu iha. E mauhinga lahi ke hako manatu. Ka kanu ni, hawa longa tō whakakoang ke kehe ni kua mō mai ai, hangau e ke matakupu e leadership. Tō longa tō lidifu ke kehe, me tō motu ke kehe, pia whoki mi ni me tō matakau ke kehe ni kua au loa mai ai, me mai e whakatutala o loa mai tōru, hangau e ke matakupu ni. Whala tau matakupu ni kua mai ke whakatutala i ke hamatora whananga, koe climate change, tō ki anga matangi, me tō puhala ke tukutuhiwha ke tō rekua nei, ni kua lauia ke wharamutu, i ke Hatotoro Pasifika, pia whoki ke gender empowerment, me wharamutakupu. Kua mai ke aluturu whoki hokua tu ke whanuanga lahi koe SIDS Talavo Youth Forum, ne molea whoki e toko tahe siau i tō whāta mai tō atu motu e Caribbean, Ames ma Pasifika, tō mai ke whakahokua e whanuanga lahi tō takitaki he SIDS. Matutaki atu e tō whakakuang e tō whāta nei ke tōru aho, ke lata pawaki ni molo tōru ne whakatopi ai he East Bay Centre. Ne pehe mai a Tom, kua lahi mahuinga tō whanuanga ke langmatai e tō maui a siha ke tō whāta, mai whakahohoa tu whoki ke tō whāte motu, ke tuku ate tō manako, mai whakapuke tō pepa ke maike, ke watu ke tō whanuanga pehe nei, he tau I mua. Koe whanuanga nei, nā tau se langatahe tau, ke tau takitaha. Si tau hau, amana ke o ke tau whātau se motu ke lima o roa mo e tuku manatu e ke apply e ke matahua nei. Koe whakahoruanga nei ni koe whakatakataka ke mai ke mou e matutakianga halutule te whuata ke whai o noanuanga whoki, koe hingoe te mena ni koe lata ke tausi ke halutule te motu. Koe ke te whakakuanga penei mō puhala, ke whakalulahi e tau mahamaanga he te whuata, ke tau matakupu kehe, mo e manamana atu tunge tō takitaki mai anu iha. Whakausi mai nei te wala tala tutupu ke lata mea whiawhi nei, amina ki ke lirio ke whilewepe he nei whoki ke whahitap ka hau, kia Niuean 11th ke whahatap ne hangawa te kai, watu ke he awhakatata he maanga ko tuapa, ke he awhayumu. Kia no nofua, Niuean pō tu diri watatul ke whilewepe he nei whoki.